Munan banahai ra'u Bek putuh tiat-at Bit kadang mengkara Tiga goci dara Kala tak pegah Yo timungon barat Dum masyarakat Menan kerupa Pemirsa kamu Inongan agam Nyoratuh malam Macam rupa Yang perlemu pegak Menok macam Bekna perbedaan Tanyo manusia Taboh tu acara Yo perle pegah sayangan Letat urang orakan Ge beda-beda Mutu anak tuka Yo lintu darah rupawan Getanya rijang Pat di kerja Mutapanu Betul. Mepekuh jabatan Mempat kejinyan nadi kerja pegawai negeri Pat ke kantuk Getanya le masih darah menyokon menan Jika hana bereh kahana jadeh balaga rupa Pula manunyan wahai bapak Cijak ngendapak memetoh hana dak dai Honda 3 go wahai jubang Yang je Honda bangsai punja malai rental apa bakal Menan lamati Lado matuan ku pikir jinyan Jabatan jina Karena menyohana gaji Nyo ku pegalam kehidupan Hana masa depan Dikahai darah Yang ladom gekun Memangnya menanacur bang Gu harap jabatan Bak linto yang tukar tu Tapi ladom Sitna jabatan Tapi olehnya Kadi pucat unwa Kala mekawin dengan anaknya Rugo dan cubang yang menan rupa Karena menyaga pandang di segian Letantang hilang adum manusia Nakit yang ladum Bantu ge datang Hana jabatan wahai cedara Gekalan tingkah laku akhlak wahai orakan Budi ngan topan ba anak muda Baik pun matuan ataupun ya tuan Gatih ngan tayang kaduka iba Budan urung gatin wahai ecut bang Yang menanku macam nasib kejadian alam dunia Tetapi gedung wahai orakan Ketua jabatan yang ladum hana kira Yang le urang Hai da ujino Rata juta go menan cedara Tang-tang anu nyona jabatan Hudipmu kurang di dalam dunia pada hai da wahai cubang lutang antanya jabatan na kaya-kaya Karena rezeki tidak Tuhan yang menanarakan Beknu beda-beda Nacita boh bagau Lain lo macam Yo darah rupawan lain lom cara Tu ingat ku tidro lindu Atai banyak uang Kalau tidak ada jabatan tidak apa-apa Awak tetru tidroរឿងya tanyong kim kunong hamban Jabat jalan mak tuan tulang ketika Panetru draw nu kena Hai rakan Nyo lun tuan ka lun duk thế nào Wahai saudara Cứ tanyong laju pua meketut dan pua tujuan Tajak bau lun tuan hai dara Muno meketut di kamu truk kena Niba uronyo wayak laki tidak ada Karena ditino na taboh bungong Cukup mengkenong mekalau rupa Duma bungong yang pekana Topo dalam kebun
Wahai malun nu pegah tigra oh munyo munan nu tanyang ba ulun tuan si daranyan mutopot gohna goh di tubit-tubit dan gohna topot wahai orakan cit bungong nyan lam kubun raja munyo kamunan wahai mak ulun tuan ba ulun tuan na lintu muda na tidro kumang nia tanyang nyon nu jawu mukenong kapah haba munyo kapah haba nu pegah jinau padum nu anu renyun tidaranyo kamoe tigra oh kon menahan hai tengku ampun yo na thudi ba lon lom bacut perkara pu thudi meno hai tengku nyong truk kuno Pakan. mudanyong di kamo meno bancara tengku lintu munyan kuthom Tapo anunya panji deka puna dikerja puna peng lam jaro yang gedanyong hai ada gubit guparita munyonya nu tanyong nyong saudagar ngentuki hayu bukan le PT jina ada ija kena hai ma kangen dapat kalau motor laga kon mere Innova yan mathanyan di mat tuan matha duitan mata cubang tutut uluwa wate ke kalau lintu nawang galak hanaban wae cedara nak depu do kalau macam rupa ji lintu pandar narkoba Pucit halepeng yan kerujajian yan menan ban macam bandar narkoba pajan gudupu oleh mak tuan oh kalam tutupan yan kude jiba wate yan tude laju ya tuan rupale calon lintunya cukup dan kurang ada dupu nyo barau kelewang rupare menan pekerjaan tinolam dunia nyo katru watelup dalam tutupan limong belacun tilam baru tubir ulwa nyan pajalom depre nyan ule kamu mang ingat cubang mawangon ya awak na taboh tu bagau kebalam nyo menawan macam na kejadian tide kampung ayah wang ote truk tungku lintu yan kena necut bang gedanyong rijang laju perkara ote nyan kanawang kagalah jubang han puta kira tuma gedanyong mukunong haban matengku lintu nyan pak dikerja alah hai mi dumana bacu nyoba kamu tengku lindonya urang kadoha tengku lindonya kana anu na doal he tapi nu pasti ke urang tak kaya matanya nalado mak doan galak melempah betul walaupun hai mutua hanya pegawai kon hana kekira acai napa yang di dalam regam walaupun lintonya nurung kadoha walau kadoha galak hanaban nyanukun mata duitan wahai sedara nyan lemunan kejadian padahal tinong nyancit mentong SMA kon cukup tu di wahai syahan tapi na kejadian yang penting belanja oh banta fikir hudib malam bermacam kejadian timur utara nakit yang ladum yang tak menan Iban lom ladum hai curbang kawin bak jalan ladum nyanyi patah kaji drap digap yang laju matayan yang pika mucang hilang punikah tigra oji puo oji tahu ngan poma turut tajan karena kejadian yo lagi barota yang naik tapi ke Hudib malam bermacam kejadian du manusia tapi walau lagian lehana sadar si kalan curbang timur utara tanya punting di jikana awang butal hai cubang pupu kurunya yang kujujino mubago macam bermacam kejadian la mulai intan buna bulannya ada anu pihak pendidikan hana galak haidakan ilmu agama karena agama
Gepikir ligonyan masa depan Diji hana kedupu je masa depan Menghadap dengan Tuhan wari cedaranya na kedupu je masa depan Benar wang gaji menjuta Nyokana gaji hebat hanaban Harap tiap-tiap bulan kecop belanja Mengenan gepikir Urung tanah iman Allah. Pada hairakan Komnyan sedara tetapi pucin yang penting anaban lagi gukun nairakan leurung Tuhan bubulu Betul. ungko bujujut dunia benar akhirat yang wajib tak tuntut kepala ilmu sinawam Hebat han bago pangkat taraya tadua gutanya cik raya jabatan gaji harakan 50 juta tapi mati tu di hanaban bacun amalan yang tandi kata gadungan harum tanya kerjakan walaupun lewang 50 juta tapi peng sunjune bak harum Yan bunuh purumun wae cedara walaupun udep ganyang gatin nana berbuai tengku tapi ti mata ge malam ana kelumuangan medudu lupi lagona wate ujun hubung katire kagak bedo bae wae cedara tetapi urang ge puja Allah urang tabatan ngan takwa yang mulia di sisi Allah Kan orang megah, orang leharta. Walaupun gansin sinolam nanggro mebrembuhana tapi tak ingat ibadat kepo sabe dia hura hana dom lupa nyan ku yang mulia batuhan tidro wae ada tak ingat benar nyanyang mulia batuhan tidro wae ada tak ingat benar Budan bukasin hudem di sino Bandung gutanyom beraya sabab Budan bukasin hudem di sino Bandung gutanya beraya sabar Tapi kau menang ake duda bawa te tawo ubarabana kadang menang ake duda bawa te tawo ubarabana Puduh kaya harta mempudok Sebeti pura di dalam desa Ku puduh kaya harta mempudok Sebeti pura di dalam desa Mata pumut ibadat kepo dengan hati mupoya-poya anta mata pumut ibadat kepo
tanya poya-poya. Bunata fikir wahirakan roh bandu menggudanya mudem lam donya. Bunata fikir wahirakan roh bandu menggudanya mudem lam donya. Bunata ingat nikmat ni bapa yo ke tanya kon poya-poya tetapi rahman nikmat badanya dah syukur kepa Allah yang usah. Harta alam dunia yang kujuk lepa urang duda tanggungan kata. Harta alam dunia yang kujuk lepa urang duda tanggungan kata. Masalah dunia hartanya punahai ada jalan pukhara. Masalah dunia yo mantang gudanya punah hartanya sideka gada. Allah ya Allah ya Tuhan kamu beri ke kamu iman begoga. Allah ya Allah ya Tuhan kamu beri ke kamu iman begoga. Dan kerana malah mengon ura walau naharnya anmu poya-poya.